Masuk pulau pada kiki hadir mada pungang matampa baraka mangindri pamase mamuare na tabaka para kusanna anak dara campet dae na siap baru tukang mana janda tak gatung. Alhamdulillah boti buranewe siruntu yokina bola ribaneki talapoy ko gading ya ya naro. Alhamdulillah boti makun raya luar biasa, namanya jodoh pasti ketemu, cantik dengan ganteng pasti ketemu. Boti makun raya mengaralade sehari ini. Iya doa boti buranewe mengarangi saharukan. Naratoni geretanus tas cedek. Alhamdulillah biasanya toto napi pasanga kiri rana darewe pangolo mejange yaro de bakalakaina pajam puede bakalakaina ajalalan di mutoli manguja yupupana manguja insyaallah apalagi kau ganda de katalu mendre dutamu toli matola insyaallah magana we kapade naga makuli angka matu makuling ini menipaki si buku. Jamaah yang dirahmati Allah, ringkas saja karena masih ada cara saya disingkang. Ubasanya ki angka duan rubah burani cacal ada kebungan Allah Ta'ala. Yang pertama laki-laki yang suka menyakiti perasaan istrinya dan abatongi bainena nigi lakai dan abatongi bainena secapakan uku amalak merecena dan diterima kebungan Allah Ta'ala. Apalagi kalau boji jokewe selingkuh, apalagi kalau boji jokewe masawer masawer pokoknya tenang ibu engkau mati macam-macam pak guru aki. Jangan dirahmati Allah. Dengar burannya. Kemudian laki-laki pasti mapalong nombok. Ingat, sewaktu engkau masih anak muda, ya rawas selek muro, memang tuh diberikan mana, tapi angka namanya misalnya gaji mesti 1 juta misalnya, masih situ, sedang, mau palat tuh kau benemu 500 sabu, mau beri kantong kau 500 sabu, tanpa sebatas pengetahuan istrimu, lain apa mau apa lancang, harang muandri itu kuliah. Jadi kalau ada hasil kasihkan semua istri. Kalau istri kasih ki kau beneta malaki makan 50 misabu, ya tonar. Makan murah kau makan bekal cara usah kau dapat tuangi bang, mindra motu, surah mebu nota. Daripada jauh kesalingkuh, tawakkal wasawir. Jamaah dirahmati Allah. Akan tetapi nigi makun rai. Ikapi kau lakaina, ikapi wekatan lu kau lakaina, nasapian ipakapi na lakaina, madosa kini kamu bayar selama 40 tahun. Agani. Bagaimana pengantin wanita? Oh, cawa di boti burane. Maka di boti burane bedalan nanti naman rasa ko. Anak ada matu kuat nih. Kulakaimu, ya kau jauh kesaling kulakaimu. Namun nama milapoi kau nangis mati tu lakaimu. Ya kau jauh kesaling kau selalu baca ya baca ini. Mati nama rupa kau runtuin lagi. Kaca takiku. Aja mana le subuh ustaz saya tak bosong mata lipo. Ustaz, masa sekarang baca ini lakaiku mah. Maya lu dah. Si wajib mumom itu. Masa sekarang baru cuci batu anak bini nak. Kayak lo. Jamaah yang dirahmati Allah, ya macam aku mebu covid ni. Pengantin wanita, jago mete. Oh cawa ni soalan no. Kali ni, nigi boti dan si boji salah sedi nama muncul sunga. Jadi si boji memang no. Nade musi boji mati ko. Jamaah yang dirahmati Allah.
ya ko may burang ikomin di agi na boji na kay mo asali ko may burang dito ka kami ta ko na da burang tarakan na jumae cata ibu pokoknya dia selingkuh rakyat tak mati lah merubah kau jauh selingkuh aga babacana ma bismillah ki gue kabitu masalah we kabitu na patara we tata cede tapi yang andre na lakai tak nah kan oh maka dia buti buran yang pantas sakit ustaz maka dia ustaz enak kan dia we tata cede dia magana terakan na jumae itu kagak minta ki pukul ada burang di bakir we tata cede dia mau manakan tarakan na si jumae lagi si pakan we kapama bismillah ki we kabitu masalah we kabitu napa ibadah pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nah itu kan minta ki cocok terakhir boti buranewe ekong kada nama daku matuamun di engkalingai aja mau bantah paparan itu to matuamu itu maka to boti makun raya ustaz bagaimana caranya kalau mertua saya itu woi pano korra mana itu pertama na boji na caca kini ustaz pada itu kadewe apa ya mana itu pertama engkau tona apa darah toni matuaku ustaz apa sih lengat toni pas toni ambil bola maka di toni asal engkau matua bangsa na yewe iko lah mana itu baca ko ya sih kemudian matuamu na masih gak mati alamani orang padan agak masalah matuana botingnya mawe makada matuana botingnya aja malang yang pelon stasi ya Allah ya Rabb kata orang aja tuh Pak syariat tadi bang kau ya rasa weh ustaz majan apa kau matu aku bakar kajek mah korwe la ilaha illallah iya koi bangun rang apoi mano ko ya asami hana asam manya wewe buri palak ya nae dalami habe rebo mana karoponi di mana ya biar weh syukur ko mate ko itu tumpuri ko weh jamaah yang dirahmati Allah ya rahmatullahi boting rekon ko ni cicara butir por salwan randi ada no ada teritur di tempat di rengkaling ya pana sabicarewe na reko agara soroti bisoro majatan na te ngara tobat wa jamaah yang dirahmati Allah boti buranewe ya kuma pamula ko matu ko ni wani aga matu wani jumai oi masu mangaladan di wani jumai na wirisano nyama pa ya ko burano engarangin ko sidape ko benem lon ma pamula engarak ma bismillah na pembaca padongan na guru ko pa ima insyaallah na guru baca nu baca peladai dia kuburan ni ro engkali boti makun raye engarangi cermejunu nai napa moto sampai subuh kurang sampai subuh aja sanu matsuku kamaramu apa magai aman yang kasarangan pajak ya ini boti buranewe tapanya ke bawah ni pokoknya cermejunu maka oh buang uni akan cermejunu lupa nolo salowe ini mati pajak wai jamaah yang dirahmati Allah makon ni ro tambah kena salah oh salah hah tambah bah anda puas saya mati jamaah yang dirahmati Allah makone raka bawala si barengarang lor di mana si baka tahu ko si baka lebih kondi ye kong kata pasal aja minta pasapa ya sengya saranga siapa ama ko ye kota pasal bene mu barengarangi ta pasal lake mu barengarangi aba pa goncina dale angke ko la bo makun rai yo pana to ya ceri min bene min mo latuki maga mu maga ta ai den si koca dale si kong kasih ko capu terakhir paduan balu-balu buat tampana si tiadi dia maka dia bacana ya gese-gese balu maka dia bacana bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya habizu ya raqibu tanpa balu-balu ya dengan cara ulang kalau ki cara ulang joka ki bolewe tiwi ki manu silusi kurang dalam ini mohon dimaafkan mari kita berdoa bersama-sama bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'mu wa rahmatin laka sami'un qarib mujibud da'walillahi rabbil alamin kaman ang kadaku tak pasalah pa abu tak dampak kamar raja pa idi rupa tadi na pajak itu lita pasalah tanah bodo bosi kalolo na lempa anadara na mali mana jandaiwe ni para pakupasotingnya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum